E a loro definida fulan dezembro, no loro ida fulan janeiro, Centro de Saúde Comoro resiste paciente, maioria o acidente tráfego. E ao fim fulan dezembro tina rihon rua no Resin Lima, no início fulan janeiro tina ne, Centro Saúde Comoro resiste paciente barak nebe mai ho caso acidente tráfego. Sefi Centro Saúde Comoro hatete e haloran tolunulu resinida fulan dezembro, toloronida fulan janeiro tina rihon rua no Resinen, sala emergência resiste paciente sira mai ho caso acidente tráfego, no balon ho condição grave, no ne transfere bo Hospital Nacional, mai be ikus la convida. Emergency iha di 31 ne iha total hamutuk ida nebe makti jastrene iha dari Rensia ho kalang nain sanu resin rua. Depois ho atendimento nebe mak jeral dan main sira de mak moras konsulta jeralnya nums iha 171 ne mak hamutuk pada ida jastra sirane. Mai be si de jastra sira nain hamutuk nain dari Rensia ho kalang nain sanu resin rua ne. Atendi hotu ini la iha dia todang jadi bela atendi ini la iha dia refere ni iha 31 nian mas iha dia iha dadir iha register nain hitu nainen mak refere tan bawa todang musi nainen referene ida todang makas mate to iha hospital la bele salva nega dopes iha kalang mus iha mutut nain sia musi nain sia ne ida 5 mak refere mas konsang mungkin recupera iha hospital. Além de Centro Saúde Comoro Moça resiste bebê nebe moris e haloran tolulu resinida fulan dezembro, no loronida fulan janeiro tinane hamutuk sanulu resinida. Bebê nebe moris iha di 31 iha hamutuk nain tolu petorua humana ida. No ida nebe makmai moris iha di dia hamutuk iha nain walu ne usi nain walu ne iha peto tolu humane nain 5. Usi total bebê hamutuk sanulu resinida moris ho condição normal. Enquanto ia loron tolunulu resinida fulan dezembro tinan rihun rua nulu resin lima, toloronida fulan janeiro tinan rihun rua nulu resinen, sala emergência Centro Saúde Comoro, hal atendimento geral, ba paciente hamutuk atusida hat nulu resin. Dilma Suzeti, GMN.